Kua tutuki I te whakaaetanga e pāna ki te pire ahu moana a ngā iwi o te Waipounamu me Hauraki. Ko te iho o te whakaaetanga nei, he pūtea e 87 miliona tāra nei te uara e oti pai ai ngā tono a ngā iwi o Ngaitahu me Hauraki mō ngā āputa ahu moana. Question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Aye. Contrary no. The ayes have it. Te pānui tuatoru mō ngā kreme aromoni ahu moana. That's the whole of Te Waipounamu that is now settled for the agriculture settlements and the whole of Hauraki. So, you know, this is fabulous. He kaupapa I tīmata mai he tekau mā waru tau ki muri. Ka roa koutou I hikoi ana. Ka roa koutou e tau tohe ana, tau pati wana. Ki tēnā, ki nā kāwanatanga katoa. He whakaaetana ki ngā iwi o Hauraki me Ngaitahu. E tae ai te haere whakamua I roto I ngā mahi pāmu ahu moana. Mai te whakatau a te kāwana he ono tau ki muri. Ki te whakarato, he rua te kaupai heneti o ngā pāmu ahu moana. Marlborough District Council kept shutting them out, and that's what led to and eventually the Foreshore and Seabed Act and the Māori Party being here. So, you know, we don't want to see those sorts of problems happening again. Tāpiri ati ki tēnei he pūtea 97 miliona tāra. Now there is a real possibility that we'll be able to push ahead. He whakaaro hoki tēnei I tautakohia mai ngā whārua o te whare pārimata, I te hono o ngā iwi kia tutuki te kaupapa. Ka nui tāku mōhio, nā koutou nei tēnei ture arahi mai. Mai e tērā rautau, taino mai ki tēnei rautau. All those involved in making this happen deserve hearty congratulations. Ina kua wātea katoa te nuinga o ngā whakapōrearea. Engari he whakapōrearea paku nei kai te toe. E kore tēnei pire e mana kia haina rāno hia e te kāwana tianara, a te tūrei e heke mai nei. He te kaurā whai muria kei tērā, kua tīmata te rere o ngā pūtea nei, ki roto I ngā pūkoro o ngā iwi. Tērā no te whakaaro aha kua he roa te wā, tai mai ki tēnei rā. Tērā pia he tauira tēnei hei whai atu wā e tahi atu iwi. Tēnei Molyneux, te karere.